اوه آوارین شنگالینه پشتی بورینا چند سالان جوی دردسریا بسری وان هاتی جلایتی روسین داعشه و بو اگر به هزاران آواره ببنو به هرما کردستان و به تایبت لپارسکه هادهو که راستا آواره بون بله هندی که آواره نه گرنگی به ثروت و سامانی ندا بتنی گیانی مروی بوانج هر تشتکی گرنگتر بو به تا پاراستن اف آواره داخوازا هاریکاریه دیکن و سپاسیکا تایبجی جبو ور خراوه دیکن بو دست هاریکاریه دیگلمان دریش کری ودي اما بس ما هوريكاري الواد بيت ومساعدة فقيري بكانو اما بشوات بيت بس ذات ما شو انا بيت يعني بري خدنا فقير شوي فقير اي بيت قالك في المكر شش طالب هم بريهم فانا ازش اردك دركي ورنا غير وقف قالك في المكر مدفي ديسا نو كان جديد كان شمره وام ديسا بقرن شخوره سروکی رخراوه جی دبیجید اف پروژه جبو آورین دستکرد و هجاره رادبین بدانانا کوجمک پاره و کرسین خوارنه و اف هوده بو ماوه شش حیوان یا بردهان بید ما وكر كراو ما في مريب هفكاري ديار كراو انتهى نرويجيه بمعايشه هيوايا امهاري كاريو 8000 اوارن السنتري بارزگاه دو كيت كاين اف بروجي طبعا هر اواره كي 20000 حتى صابو 6000 دينار وكفاوتشري كام دينت هنا في ماركتي ديف حزا قل ديف بي تي في خوين ناف مال بخو كالوبرين خارنيت بان كالوبرين ديت بان يت بي تي في وان كاتشنا دوی قیرانه دا اخفتنا هر بربلاف نبونا دلیوین کارینه جلای حکومت و هاتنا وی رجازورا آوران بونه اگر کوپتر بیکاری دروز ببید رخراوین حکومی و نحکومی جی رادبن بدانا هاریکاری جبو آوران و کسانن دستکرد و هجار